Lijep pozdrav svima i dobrodošli na kanal Kuhajmo zajedno. Za sve vas koji volite domaće sokove, danas imamo jedan lagan recept za sok od crvene ribizle. Nije vam potrebno puno sastojaka, ostanite sa mnom i pogledajte kako ga ja pripremam. Od sastojaka vam je potreban 1 kg ribizle, sok od jednog limuna, litra vode i 600 g šećera. Prvo dodajemo vodu u ribizlu i stavljamo da se kuha. Nakon što prokuha, ostavljamo da kuha nekih 20-30 minuta dok ribizla nije skroz mekana, tako da bi je lakše mogli procijediti da istisnemo sve njene sokove. Najlakše vam je to uraditi kroz onu veliku cjediljku za tjesteninu i malo onako poslužite se kaškom i dobro pritisnete ribizlu da ju pravo procijedite. Naravno budite oprezni jer je ovo jako vruće, pa pazite da se ne opržite, a da pri tome dobro procijedite ovu ribizlu. Neophodno je da se to radi dok je sok vruć zato što se on ponovo vraća na kuhanje. Sada kada smo sav sok procijedili, još jednom ćemo ga za svaki slučaj procijediti kroz cjediljku da sve špice ili neke sitne mrvice koje su prošle kroz ono prvo cjedilo ostanu u ovom. Sada ćemo u ovaj sok da dodamo šećer i sok od jednog limuna i da to stavimo još jednom da prokuha. Sok kuhamo na laganoj vatri nekih 10 minuta, znači kada prokuha ostavljamo ga još 10 minuta da kuha i on je spreman da se pakuje. Dok kuhamo sok, bitno je da steriliziramo boce. Stavit ćemo ih na 160 stepeni nekih 10 minuta u pećnicu. I onda ćemo pustiti da se malo ohlade, pa ćemo vruć sok sipati u tople flaše. Od 1 kg ribizli dobijete oko 1,5 litru soka. Znači ako želite veću količinu, samo povećajte sve sastojke.
Sada samo vruće boce zatvorite sa odgovarajućim poklopcima. I to bi bilo to. To je moj jednostavni recept za sok od ribizle, a vi ga isprobajte, pišite vaše komentare, a ukoliko već niste, eto u znak podrške možete da zapratite moj kanal, a dobivat ćete redovne obavijesti o svakom novom video receptu. Lijep pozdrav!